ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha kesin sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon punjat kirukom hikai ha kaliang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibat news nam senang kila banwan pentebit ha kena music school bat om dan jinge nak bentai ki larang baru banwan pentebit ha kena music school. Uba Charles Marngar badu MLA bat MDC jong Mahoti constituency haba ajingkran ha kesengi ke bagi noilam jong Riboy Darbar bat ke RBDSA kilet banai kublai halor ka jingjob don purom jong ulong bag Riboy district kadang don kamya shibun ki AKA banle nak benta ka jingibit ya benglang ulong ru bawat la ka surkran jong kalong ka bajam bat ka jinglong jing im jong ru kalong ka bajajai hendrai usngongu ye uble bolo ayu ye kemensim ka basatar bat kemensim ka basinrang badlong unong ikun ya kijing jong gipat ba khamtam ha ka constituency ka baudan bat ka baula yolat ru bat ai ka jing sekri ha kini sansnem kumu MDC hendrai ha kini election MLA ka bagi pat ba jong ka Mahoti kila aya ka bor hu kumu MLA ka bagi lajit ye u da kijing bat kijing senya klem da penlut ya ka spa ka pau Hakju ke por ulapan pauru bagi Riboy district kalau don kam kerki bandon ke disability center na ke Bentaban Island ya ki perlok ki beduna ki department ki badon pat ya ke sap kum ha ke sap ruai ke siau ke tem kaput ke thain ke wet bat kiwe ki jai kam ki baki perlok ki beduna ki department kin mentoi ladadon ke bakum ke ke center Shushu ulapan pauru halor ke rukom thungkam thungjam ke bana ke district selection committee ke baki perlok nong Riboy klaim dakhen la ki deu khunriam la neu penar la neu war Henry ki pasak hari boy ki duna bah ka yo kam hari boy Henry dapat ki office sarkar da ki weipat ki breu na ki wek district ki balawan ban thep kam lengba jong district selection committee te ni ko pon na kalian ke jonga ngam la lu ya kem da pau ya ke jing songu yo blai na marba moro pi ti bi ke jing ya ti jonga ade breu bahala ya sibot ki jing ya ti but lengba kita ki jing ya hingga lo kum ne ko ma lo ta But ngai go you play pada alam ya na, ada jingle election LDC, ada election MLA nak kau butuh, kuai bantu pau punya, aku por ko kerking ini, itu por yang makan saya don lah, kesan tu. Por ko melukar kami ngadang yo sama ajar duna, jadi iba ki beliau apa mau di iba na. Jadi MDC election, ibu pun gila aja mau dengan bandai election tu, nomor tip pengambil ngambil kisah, bagaimana bisa hero berkuat. Dari itu iba Bila bani iya nak ba buat house jam gajai mulai ayo yo boleh ba ai na ya kemesim ko sata kabang apa ila dia ba ke determination dia ba boleh la ai na kalau ba kisin ba ba mi hadu bakot tak kali kita lo pada pot ba dengan ayo iki ba jo konsulsi ba paro ki ba ya ai kita sama haga ba macam berburang ke MDC ru Di MDC election tu, aku record hi kurang i masih mana, lomba buat di MDC tu kalau di highest nak record baru mengingat. Di mana lele kan election lele, am tu sepak dan pau mana sini. Dari kecil i kita nak kita cik ni, banyak semua sikat dia nak mana jumpi baru, bat kentam nak kita baca konsensi, harus pergi penjat election ni hari kecil. Dengan don kemudian hari kepor, nasi orang leader, si orang leader nombor Kita ada benda kalau mau kosno sih nanti kalau boleh. Kalau kamu kosno, buat tentang apa yang elang kalau diperlok habis cungkai untuk kelat apa kalau boleh. Cungkai luar. Kelat kalau boleh. Kemar bayi ngasih lah hiba. Kata kedan ke bangadan dari syukri. Ubah kipai bah kelat terbawahnya. Bah mengajak. Itu kedan higit kedan biji keman. Bak dan ru apa bersim jangan kawai pat kejisau itu. Bak kata kedai kabangala ilupa begitu sibuk dijinge di bangga apa niat sama. Dia sukuman ba belok pelat nya mengakhir di kelam mengiyo ban lorong yalam kubu MLA kesin menekang joko di konsulsi. Adu mendangi pada disability center apa pihak apa Riboy kan kena gedong Riboy ini. Kan hal konsumsi juga itu pikir kena udah sabat dan benar dokumen dan sabat tanjin berkembang dan bila dia pendon kawai ke disability center kebahe kemudian berkindon lagi jauh di depan karwai kesiau ketan mau ketanjan berkiwai ke syab berkembang dan kerana ni apa asam lima ni
lara ikan ni kan apa budget speech ko juga discussion dia kata tadi ko wei ke bang ko ke pi the sang wei ke topik ke ba ke badan kam ke bakal pi ke ke nang wei ke tai ke mau pi ma ke meeting ke dari wei darbar lara bagi la shim ne rai ro banyak keren apa DC office jadi yang iba do betang support itu iman kini ke diri kam saten ke bang no Islam enten kini ke kam la keren tham mengiru nagayan jongaru nong ikman se kan nong jadi iban ka bi hoy darba ne kan dia i kumbalo berda ko mi kan ne pos ke berit ke baria ho na ye kare ni ke MCS ui ni pos ke berit ke baria imbio na ke jong ti ma la de hi ban le ha district selection te saya kira te district selection ngano ban ong ba ngam sanya ni kata de ban kan la da ki wei ki district yo ir ngam sanya ina ma ba nuksa ko ma nuksa unong boy jong i lihat kamu hanus tente tang sui pada boy telah ada jadi faksi dekat bayi ni pada kat ibawan awal distrik ia tadi dekat ni ti matla di ke bah hable kerpi ni nomor you isi shani ke percentage ke jing yo kam i nak sama jong ia boy la do na bare de habi even ye kon nam tadi